Chantoni misale tinte taba kala zapala sagani TV lanju larzone inguli Abdul Razak Al Hassan Anto Bolma DJ Carlos so kampu yago nusa anne no gum jingo ma nyasam ni nyeshele zungo darselngo tie chamate ganu mbwale te tule sana lera sango ma mbabang dagbani nyo cheko nyo grongo nyo silmingo nyo bonle kul nyo wo yinatwi mina sasa ndi amfani shadum der puli o yuma nyala Yusuf wo yina on yete o yupani nyeshe chere kata no pupande mbiyole nzanti Mr. Yusuf ko yina duno poy kanchang Mr. Yusuf san katiti al zamadu tuna bangna kadama nyama ma tam kam to yerlema according to Abdul Aziz Bumbas the best designer 3 northern region was asa kumpo Ankara ne ma kumana so kam to la nema ko shara ngono su costume ma Mr. Yusuf twana te dungo puni te chantinya dan kam ko arka bera wanya ni voxo bom bo biago puni wula ko pilshini o mamman jinel puni bon kane ka bon pare ali mino kala to share la the same color you know mino the same color tanya kai de mo ko mo dara bela DJ chantinya nya Moulenya Yusuf. DJ, un peu ka papa me zon d'abso ngala ne kan ti jeune nzamman we dagban. Inshallah ne dunia sasa. Do me Sagani TV de Katema. Bambe program we nine. Kanya calls from the States. UK Western world ma silmin tan say chale is extraordinary. The Urama Kadama program odi chankatan pam. This is what diamdele. Donc kutu ne solo ma ban anya katizan songba. Alhamdulillah. DJ Mohamed Yusuf. Mohamed Yusuf. Okay. Ta dagwan pa abi nyama. Ne de ni salmi aku yisrna. Asuhne tichante gbalo shepuloma. Likada. Na man ka ya ma da. Dozo kan ye dagwan pa abi nyama. Dozo man saatne man bashi akam yele dagban. Allahu akbar. Dozo ta ngba ko kan tizan man we. Inshallah. Dunia be dagban ba. Bangba za ha yunu program. Den lamna chante tue ashinyele puni. Chaka nya shini ma puni. Domine nda miapa araka shini ngoma puni so den ka dole in twer puni so den nya simpam film be dagban le film ngbaza ranyela ni boso mon su biere ne pam mon su biere puni dunga duma ye mala ke kos number gumda kuma ne ma gumda char yira ti hare no nya sim to dagban films den kana de kana yuge ngbaza te ku yisim na nye behe ka yundele sa shel kamza ha okay ka to subiran betin da tin yen no sham nchere yeto ane den da nye bin shasha den mal muksu panzantite okay so nti ha manan no sham twe sini yeto ane nyala Idris Abubakar Black Star player nyo be ngule no Zimbo kan oh Zimbo mamin la Black Star Zimbo ti ha Zimbo nkufo ma twa ha films yeto ane okay so nti ha dara ku no adalire ka okana kan yelo no man ye shew zankpa film ma bwa za hapulo ngba za za askam ngba za rekere to ane okay to ma mi ka yen tweben na nguna sha chanti za ma table nimbo so ngum mire to a yeah be bun mi nimbo so den ko nye yuli za ka wonye za za so ba yen zo ga de bento to ron zo onku pola kama Zimbo kama na mba okay film ma bune apart from nguna mbale nimbo shebwa za bangba ko tabro song ma ne nyin na bazan films ma bune amini Zimbo ne pile shini de balaka na yayi enta ne ko kale films shama muno nan mage okay tan ma films pare daban nahi okay de mi za hapune de nyala film shama ne play lead character okay so those the pala films mal films pam karbe market man bet okay ne player major role shama films pune kam muno male karnye na be karnye yulizel pa nyala daban nahi de sanka so ba pam de mentene well actually na to yale nsu gba kama la role shama play la films man sini daban na ma pune de sanka so ba pam kace sini shanga am jere punu ma to ko to kale ama min Zimbo ni yasini shele misala daban na hazan chambala kace sanka so ba nti ha ne zanle ne ye ya agba 12 o'clock mbala bom biare ne ai DJ manyi ngbaza hana girl wazo amina oh DJ kala mbala apart from agba ma na kurgai kadna the dawn nti ha den lanye film shele one of the films shele ne to yen kamera
nda ban yala easy don ma bane ban yala easy because somewhere along the line ma trati chang tung pang shel ting mare since changa okay karmi da nyala zo since man ban yare gudu ka gushe gudu men du shege ka mpa da kolan bo so ka san da kol pati da ko zan mo pam bo so hal trati hamila bo ama kab me nera chawne nimbo shaw tara galsila na man karze kaman tukutola kuna kar halabta la hangma la since ma so karze ne kaman unku ban no kuin nan shan kala ji bo ama halka sinima tana so it got to a time that pass sha ka banaji bo ama kam manaji ka tamal mahar films ma hal kala la since ma tin na sinima store ma pune banaji mira karane so kapane tenda ya kama chongo na la gbon bara time la film ma pune ngagol sir ma be direct ma pune kala actions ma yirna karnya la biyaran kama da wum da kama ma la scenes ma so be la kunan be ko zan camera pa kana action dinni ga kana aje so karza ha par film ma fitela kaza na no cinema la yere ashe biyaran ka shirki kabjala nta hayla yirin nyanga Allah ya ne malamin doyiltuma malamin doyiltuma ma mi afashane minister nda director la film ma nta film shele ne bla sur na nan tilhang ma ba don wala tama pa awra tuma pam film ma ne nima ne kan bonne bula da nan kace ajon ashir borture nije tara drano ka manere nirni me pa bayi kakkaba adalci sham agbayebo ma director on woni wa sham din ka yen no kayya because I be play la role ma fen yanga ban uni cinema bi yen store ma ne store ma de ben touch ba nti hade mi da nan ma kamane karmala true story nda kunya ka tamala la film ma so nti haran ma bane halin rigibna ne nda ban yal easy ko tana na yi one and two na da ta ce ben da yanzu asle 3 and 4 ma bu just because of tour because unknown cause irin radio stations man tapta so ban ya harma ko nan tura she so na tutuma hatiya ne nikan ala ka pulchira we kan maraza du'ama nije di ma ta ka yara ba nikan kushir ko zan pa pulanza ni miro ta paska tab groshan zum nawne am actually film man rana ka tuma ko pikan gba yule nta na ra yule pagala la since ma ka feel bad nta hangba da feel it film ma oyo ndara touch ma pam because ti shir ko mbale te pa ba yibe kama yin do ben ka bo na ko pa bobugo ka ba adalci nta ranya be shashedan ku be biya gu pune kanan da to rezo iyen malala film ma shagba ko act kama ne ashir ku malla ashir ku bela la situation mane because I know they chawon tin ma hadu so yin ya to ale do me so tuma ka for ma sure so the sadi tino la ma yin ka option pa director woni ku ya share sha no kan non pa pa ab ma mi gwaza dun tuno action la ka gwaza act din yin nan kar chan tin malaka bin shashe dan nan ta biya spune par bambara dan nan ma ka tizana ma film ma wow do rezo ta DJ ma films pambet da ana title ba malamin doyiltuma don wana ko apologize ti pa ma cha ba na shini ngere na ku yaba na tumtale na la particular na da ma shini shel ma tumtale shini ngere ka mama bia hu ngere no mbeti hay no yeltina mbeti hay mam jele nya ma ni ma do ni ya hal shema akin tai no DJ na ozu kan yara ma kan halin bara kan halin bara shini ku ngere zo me na ni ko halin bara sini nyele do on la papu agba male wala kan la papu la tapa no halam baya because di kunya sini ba de mala la bol sham anya kan kai malmin do yili wasa baba yi ka kaba adalci di ma film se to ane be sham ma sometimes we zan abai role sha na play le director won won to tale na play mle won bor sham ama nyi mamman biya gupun biya yundul sham biya gupun be sham dan nan da sham dan tune kama play din yan ka dada mama bayan yul cinema because then ban yan judge kama na am play role shema a shirchan de shirchan tun mahande ban zan azal lo she puloma don so I will know fen yelenga de ben touch ba o yul film mana de bele no no yul boy ka ta chant jegi mvo ko moju chambo ha yeto de cha so wum bulle ku tale sini kampune abdela pa abukolo wa de cha so wum sini kam role kam ka play ni mella pa be abor la passo be passo mbora akwa minyasa bole tale la idea bana DJ nta
bon show directors boss Karen Zamba be producers ma ma go to na Angela apartment ma to yeba no ma me din yame ade chen no yele pam agba o be yen to customer yen lehme ya kaza DJ no mbe yele nyini yele mbe yele to alwo ne be le ngum ba no mbe yele to nyini yere mbe dilala sila so wala ka wo yere be la boss wo ma ro ayen bo hamale wo sha jam song directors okay Zampu production na mane bambo ma zimbo na ye to asimba because okay. Banan pure la role man terma kama na pure le I decide na pure role to akare yin ya role ba nyela mu yen play so bozo ka be yerba ne bena tama role shel ka ku dala pa bulu bo le tale ma banto na bo na ke yin yerba jala ka re kele yerim be shel ka bare ke yin yerba yerim be shel ama kan ku dala pa bu ma bulu DJ an yere to ashe man pun so ama ni ne shiri shel na ke yin yer mbeta dunya dema yin ya halunguna niki Sagani TV lanju lare anyeke alhamdulillah ta fara mun nama sai mun kadama sashale tin shiyan ma lanju lare ta shil biya ne ta yina ta nan la suna ma mi kadin jama suna nyala domin program ma can katan pam program ma la pam bane da pa dane da po dane da paso dane din yala duniya za sa program dagbani biel lugla kam za sa o di tab la kadama Sagani TV lanju lare ti yirba ni sabgo pune diso kati yellar nyala dem ala fi pam aina kullu alhamdulillah anya sudu suma isam kawura amma ngun lira ngun biyan bang ni asuma sa'anya domin Allah anya ka sudu ma kana diso na yi pagatin ya biya silmin gol September o biya pishna ni dale 28 September ti be Tamale Sports Stadium VVIP car park ma nta la program ngoma bandeng bagu gushaw karga Cape Coast nima Kumasi nima Yendi nima Takrade nima Accra nima ba mini program abatana tan ko to tue park ma ne ba so kan bor lo kana Tamale ntinya launch le shama domin din dalma ka yan bana kadama yelmangle tun wana banse biane tun wana twetwete biane domin shabnya la banya yin polo kana sachet na jengo the best comedian in Ghana mun nya DKB mun representer Ghana and chant to face Nigerian comedians o yan kamna lanju lare 28 stadium ma ka Don Little lala Don Little ma ko mbombe langu mel nang ban chilla o yan kamna yengo ko baza asateminte shata bandits ka be boxing ka zimbo nye referee ka ye to abimbela ma dindal mami DKB kana mami whatsapp Umar Janda de kenke on Facebook afata firle on Facebook Zachi on Facebook kula ma ya bansman ko to kale di to be ani yela ban shabam de repuni ka zan jima zan toy 28 denan senchele ka to yakum gar alero di liga nam yina har cincina biyan me ai kana Sagani TV be ka kana lanjular tan mara lo sharma be kona anyele ndak pamba masan da mala cincina kama liga ma inshallah ka jima kar chance yela ngam bi baburu yusi DJ chati ka ti twat mane amalpa malpa ana chara yira do me pasara wumda DJ malpa chara yira malpa ana yelen pam pa ana bihayi amala pa ana bihayi DJ wow abi ma jabinya ka jabenya ba pa ana do wula nya pa ma sabgame di o gbaku muhalan mina kala ngono ko gbamala DJ ko be kan bi shawo o gbaku muhammad a jam de me na ma de sa ngartama ay donc kana shambala no tuna nya kala shel kaman maybe na pro mami parara o kala ma black mana pro bi tila ta abnyiro to mi ora be program ka be tila kan kuma la parara na pro na parara na mate ya kundi no ambira ayo anja head ma shango kala ma o sabgo tuna nya gel so won sabge at least ki irin mixe kama ne jiango dan nan kam mo apama ngel sabgo me so the Zablan Yerbania Muhammad, what kind of jealousy is that? You see, DJ Abima, Dabanya Zabe, Panado. Wow. Panya Tulan, Zandopa. Donc Abima, boys, literacy, Bakachi, Charlie. So me Kuyago in a pete and a fine guy. You're 10 hours of the side. It's Suhuma. Suhuma. Be your last minister. Suhuma, non Cassi. Be my mama one, but China, but so Yarmala. Oh, Becca fine boy. I believe in a fine boy. But La Ali Daniel Camina Gel Mantaba. You see, DJ Chamba Yabadwa.
But drama la Ivory Coast, Abidjan. Ivory Coast. Kaba drama. Ya ya tour ni yama be yapul. Don't want to share the same no ba. You should be man so program o ma te ngma de. No, ni mo to kan yarma. In Ivory Coast. Wow. Ivory Coast kaba drama. Sa no ko yarma banyala French. France do ka manye dagbana. Wow. Malti zobe. Benti habanza sa ya bela mba yilma. So ntia dara kunna maka manze no lilin kunna ka ma yilbe dagbangma be ganawa. Ka kala ngoma yar yina amasan bi abasane. Mbasan kar yina. Wazale nti zobe za be bangba za be ntun za ku biam kan be shamo. Alu ntia ma mi konkon ku pi kana tibe choma. Domaine. Wala kar nan hal ka tibe tamal. Yabanda to hagma. Yabanda to haga. Yabanda yandar ku to nanka o yansi masu ku sane. Okay. Sauran da nan kaman man luduma so ka barazan mana tutu. Okay. Don tiha mbe shakam za hankunan lafi. Right from infancy me shadan ba den sirta ba primary JSS SS ban shakam za da bango kan nan. Rozo man bon lam man da ban pa abia. Man kamanu ka ban banan sa'ati ne ban yala French na mama nguna man yala dagbana. Rozo lolo kam kam e chama la dagbang. Awum the French. Pam. Ay. Awum Pam. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, merci beaucoup Navrongo. Bon. Ah. Non, understand. No, I'm not going to make a shukang ma. Navrongo ma mi yebo kar lahina. Navrongo ma yarina. Kaya beaucoup ma yirna. De ma France ma beaucoup to yirna benwali. Non, beaucoup ma nyala match. Oh, pas match. Oh, beaucoup manuel match. Match comme ça. Ça ne pas de January. Mal a fait pam. Oh, mal a fait pam. Merci beaucoup. Merci, thank you. Pam. Now, on entend bien anglais quand tu French master, no quoi you need terrasse. Now, quoi. Trabo mieux quoi you pour terrasse. Yalmana so last year. No, but try. Mr. Isi. DJ. Amini Apa soon is a share of the same color, you know. Come on, according to you. Yeah. Kachi mamio, shabambio. Lalanya. Go bin yamino, like my so panyo, you look alike. Iku man laptop yelling. Lalanya, DJ. Ya anyola. Tia. I'm going to tinye tableau shop. Ya now so anyo look shall you now. No, ma ben kan yarama. I'm going to tinye tableau shop pour yara shukuru. Shukuru. Tia, I'm going to pili shukuru right from Ghana school. I don't do how you want ma. I'm going to pili school from right from Ghana school. SS1 hal leten nage. Okay. Tia. Ne ko zo jere muro to ko gar 10 years, 15 years. I gar 10 years ma ka dagban mbala. I chen shukuru ma de toni ki paten. An laro 10 years mbala. No, ne to ya gabane. Te gar yun pizan chena. An laro be ambu. Ne laro ha te zelo. Desan lamo be anda laro. Desan lamma. Yun tia. Abaswar now. Ara an ku. Kaboso gan nga mle zo how many years? The 9 years by you my way. Oh, so 1 year ka ku date. DJ Allah ver le chão. No, the Muhammad me tinye tablo shepul kan yim wuhde kan you team ba. So 1 year ka date and 1 year ka. 1 year. Yusuf. DJ. Yeah, te now so. DJ. 1 year date 1 year. O mi nga njesele. Wa. Ya de jana de bia ko pule. DJ ma pa amando no ku be shamma. De kunyela izabka twas ma kunyela. Ama mbeti hana kama muno ya ne kitab na hat patin je sashe wo. Ngbubu tale be onamin kun nan babban shashe kar ku zai kama ne. So you see about who's all like at Senamulo like a Sheila. A very quick question here. I yet now so cut a qualified. I'm Geshama, or Miss Zilsra come and pass it on the dollar. Because come on, manage young, come on, Bisham, I'm Bisham, needing a pound waters on my drop 40. I love you. Come on, on to sister, come on, maybe pass it on the $2. On to sister, Lena. I'll tell you, then your last, or Miss Zilsa. On a shinsel smell. You see. Den yala dambu ko mel damdema kama wula kama ne be shadin ya safile la sabo ko nan da lawula kama ne amal shil na yina ko liya halati ha kama won lihra shama ayi samba na ko papier ti yunda la don non zongo manta ka yel wula be sa ka gba zongo non diaman zan la
ana so nyi ndirma de DJ ne ma ta ka yara ba ana so aba you see we got to Chelsea bule musa abiago pulu ka kuto tamle karmela go galga karmela musugo ka believe in command you the tuna share it with the world ka dunia sa bang do me yelle be par ni fo you know yelle mi be par do de be par pa de be par bia de be par ni kurgu de par le so kam sa ama kan draw da gbambe yan yelle par na ni sara de san kana abiago pulu ka kuto tam ka sur na na malleta DJ mpo ya ka papa na bo go sheloma ben shashedan ta hamana choma de palan ku gatum ka bola mana ti shele Allahu akbar en na interview bi na mana ko ku difila jala wow dagbang yelen ti harman okay de mi chaye dagbang yelen ti harmama nir kam za hangon borna dagbang male kay bi bin sha'ana karinya irrespective of wahana ka be yilana ka be actin na ka be ka poklo ni moi dagbang ka adur za zo ma rozo intaha nimma ya to ashela nan kuzan intin ma bisha banye dagbang ba ka be kanye kerker to nyela te pon me actin ni moi okay ka na ku yarma te mar challenges pam denne yel gola zo ya den pam okay te suhur na un bore investors ni bo shaban tabson okay karti tune domin tun nan da wahala pam denne godin ci an yalla ma nyara an to chante bor biagu shi kamane location be lori be ban shani zan ma film karnyala ya to alzantin ya okay are no rede ma no to ma film be ka bunye sahanjin film ma godin yara dije no to ya kama ndun ka deck ni to zan sidin zan nan ngule amma ai le ma film din to chan katanga ka shepsati yulle ka bu film bu ale yuno ka yana dagban le film ka yuno ngba yenum gbanzan mar film ma ka bu kara ya lala yen wato biyan be lala lorin wato biya ya da durla ya ma za zo ma so no zo onta ha no kuma to ashe zanti yen timma bi tabban yi dagban mun yala bu songma okay bu tab son ka dagban le films karin yen na bazan because ayu ne ban bi retour ma da ba encourage ne vo shaba ban gbaza ben yango no gbachamna because ayu ti veterans actors ma ni kur shaban bi berne ayu ne ba kamane ni kama na chimle pole be pasar bale da banu na kama gbaza chimna rupunu domin alihra da bagu din satin jasham okay da mi chata na mi berne nyala kaman te sumbe dagban ka bon riyalge ka bon te chaka dagban yul champu so mi yana ngmane ramzi nowa be yarpam ami pahmu puna ngono be abu ngono em be tahna muno man because mino mantaba mino mantaba yata mantaba yalma yama mino mantaba to asna jantung mantaba so kam mino kala facial ramzi nowa mino mantaba no arabs baza o raps no come kanya kam mino yalma danzo program shele dum baza yihir dagban tercet tabana no baza ha yi dura ka bona ko te baza ha ne be choma te ba pu bier bo so apa ma yule o yul sakina a first girlfriend ala so ka chiwo ka bo mo yule inta won kama kumika unu ko date so ko nyen girlfriend haka te sai taba lario so ayo yele ngon ka embo ayo wo kale empoi ambo papozo last question ambo papozo limoni ne kayelo ku yelo apagba lera ku lim camera ma kayelo ambo papozo pa you know kan selbe ambo papa and last question bala answer kacha no ne je sa sho na kan ya kan je sa shelo aniya ne ma dije mu don wa musulun sine ka bo nan zan twema so wula ka wo an wo ne kama ne din dai satisfy bi an kama akpamba pune amani ya na bo papa ho nti no bo papa ta po zo ambo papa ta po cha sha nyu ananya pa na na ba ka pa dije ile bo nan kula nkpamba ma okay minister Zimbone Ahmed Adams mbana mbala films ne mpa ya pam na be bang mata pa sha mo ma ta ba pa ya pam insha cha suja tabarakallah nanan albarka nan ta punce ka bana kadama be ba pre Yusuf won twena dunwo no otwe kai katina ku tira na ipa gatin ya biya 28th of September kasonya ya na kadama shilma biya chimsimam ne tina tanan lanjulare de suna ma nyedin sane 28th ma tian launch la lanjulare Tamale Sports Stadium VVIP car park ma nimfo manga nyela banyan kana tatapson ka jima to champion yelenga on ku champion
nya zanlete ka ganu bol warayi bangbatiam de jima puni ka bana kadama jima ti shilti dia sheli ya katano no po dambe yale nzanti Umar Janda ko tona du woni ti pa nu ma nai nzanti Umar Janda nai ti la yan pala nu dambe yale ka zanti afata Tafirli ko ba tona du Mpuncha Kabana nine targeting via 28th of September, Tamale Sports Stadium, the Kafili, launch of Lanjulare. Program Mama, ti Jene Kaman, Youth Makonko Kana. The one Munkamian Kana, a Pamina Bay, family program yellow. You see, ka program can in Chromato Chena, Mwana, the one Dang Magina, I could hear Namina Pa, na Bay, Dominatia make la show, ka course the Jen Yelenga, Kalosopla Anyan, Karpuni. Ka amal alafi kallara ka wumbi nyasam wara yingo bebe jima puni de katzema abata Tafirli DJ salamu alaikum salam ay yel kan yampa amana yirna amba to nan sen kilo to min la jiwa hadi yala ti shadinye dam maliya to de so amina wal gira da juene majority wal gira da juene majority rakia to anda ti kan da pek kam tan ba tim pa to an sabbanti malaika mauti you are not transfer Timothy ma wata halak balane ente te bana wada isna tin yaban shadin yan man pak mone de ba ka to isa kon to anye ye la ande jine jishel mama na barkana inshallah ndela yan to won kan fon kum kan to ndan pa teble kar nyene kar jene yina yirum na ta satuku sama ku en woluna kan la pedu ente ko tahdi ko tahdi mbaga pihnu pergalam bala ta sabah pergalam bala kan bay Sagan TV Lanjulare Sagan TV Lanjulare Sagan Kamani TV nyale de don pour pam inshallah ashir biya no na to ma tashilin nyale to tashilin nyale larbani na al ulum al aqfal wal as'ilah al mafatiha to ma kemiya ba sun da kade bilan yone ka shirya yanzu ne da fara kama shirin ya rafu fahani ma an ge shirka fahani ma an ma an ge shirka ma mu shirka to bana wura na yanzu tin ya biya an fadi 28 alzumma da kartelu lulu kan kai je tamalin tuna kana da jamshedin mai manyala Umar Janda because di kana comedy tabi meeting kan so tabi meeting piri so tabi kuli tuga da jammo janne Tafirli min da jammo balo Bashar Mbalma, Selmi se point na iron to iron, you get fire. Kamar hankal ne fahimwa ba na buwan na gina da sun sune. Da zo an yi Bashar dan ba zo sa na tangban ne. Zo sa na tangban ne. Wanda an kara ne kuma hane tan kwala an bol shiyar zana biyan kan mana. An yi mambaka su an kabiyan maga. Ayi, mbaka su an kabiyan maga. Mi bitir fasara far jilin su so. Yang on tir fasara par jilin su so nye zaki. Zaki ndi muro jila. Ne ku jila to adne mo do. An yerma zaki de programme o bo o kana jumro bo bola gule. De ke to aselen so mo no misala ne ne ro ban ka so yi wo ye to ale. Ani mi no te kan la pa ku so. De ke to asel ton suite ya ka ba damma kan ni mi ga mi mblen yel da gballe. Abnya madila ne kana ka bo ne French ka wo yela ne. Ouais, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci. Ouais, ça va bien, merci ma. Toi seulement c'est ça maman qui en quelque chose. University quand tu manage seulement c'est les ana. I post okay, thank you very much la. Then you have done nothing before 0.5. You have done nothing before 0.5. Thank you very much. Thank you very much. So I thank you very much. I thank you very much. I feel mama. Don't have to get no February. March. 3 months cut mama. This one man let me thank you very December full year. This time I chaya. Tafirli shiribia 28 come not Tamale Sports Stadium. Intinya bishari na. Umar Janda the keke untouchable. Anya. To. Pumpong tempo bor ben shao. Ka pazan la tamalma. To. Domin aka tile ni no nya so bomma. Kaman war you no dini banga. To.
domin ti ko mbe tama zorganda ya ta kuna to pompo ka pa mbang nini muhare betin tin grana ba tin grana ba in grana ba anye ya dagban bezan ba bin inshallah da musma pam anye dagban karam to dagban bana labe da musma pam to because before ka larbu kana to dagban bana amal labe karam ai ni mo kan yarama to man ni tante jin savru ya nyama bo voma me dagban bacin ma voma dagban karam kan zama kuna ta karin da yawa bakane ballara nyama dagban karam ma dan kan zan grana ba a jambe me nyama an yi yashin ka ban jam da gon yare Allahu akbar to bin mi cike yi dagban billah la yi to sha an yi dagban karma drama ya pam kakalsa bra karin da mai jine so afa nan da gafara a'udhu billahi minash shaitani arajimu maliki an yi rarrar shambo yin ka ya shine wai qur'ani hakim innaka lamina mursalina ala sirata mustaqim تنزل عزيز الرحيم لتنزلوا قوما ما أنذر آباؤهم قوم غافرون آية شركة لنتورما على كالقول على أثار فهم لا يؤمنون إذا شمعوا فترت وإذا النبيار فيرت وإذا النفوس فيرت علمت ما قدمت وأهرت يالي شان وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك بنفس شيئا محمد يوم إذن لله نعود دبان كرمبالا الله أكبر زمان يالي أفنى شنو جاوا إنه ميستيك يوم ran yele yala ka bi yele abara bo den ka zan grana ba ma DJ so na dum ka zan grana ba den ka zan grana ba ta fi lan yoro bi yele sama an yoro bi yele ko to yeto ama no aku do di ko tuma you are positively negative to the problem what are you put on my who give you that so when you went to the we both went to biological school. you went to biological school. which who your second year you ran away. you steal Tankora. you were stolen Tankora. go away. You know that it is not tablet. it's not tablet Fucking man. Hey, no solo. La DJ no ni you DJ yanguna. Ya maraka ya sabe nwele munaka samle. akaya Ya manuel munaka samle. ana sho Anya. to Ndo bor nan dia mamba de cheka to gwata ba. No, you want to bor le pe. We are going to form. You are going to represent negative. Represent positive. And both of us will crash and we will finally generate positivity. And it will finally bombard I will never do that. When you multiply negative, you will get to a positive. But when no solo janda wunda to janda yeta jonke fulani so yisiya to koyelin nyama in tor ma fetala indara wa kuma anya binci anja anya ankara nan ma I'm very glad ka abuwa bana bukuna to iyan grana bana inda bola champion ma but den nan man biyar famo to popo oni DK di mine don lit exasa land kan nango so abana kuma tafsir che ka ko face ba no ta ojima man yara junior to Tafirli. Tafirli is my senior. Okay. But in terms of comedy ability to graduate, now don't go. Oh, no, sorry, Tafirli, we will argue. In terms of she's my senior. Who? She is your senior. Janda, go there. I call him she because I'm going to donate her. Come on, Mushama. On that day, okay. Dama. Oh, you're a power. Palaka Worma. Kaya. Don't mention autumn. Manian Granaba. Big Pop one come man, woman young brother. Yama, Dinyamaya, Dinya brings up some Pagayan Granaba. Be not so common. Now, guess about
o ba fo ba pa nyama bende pala mani grand ba kaya to abe mbala mani grand ba no Janda last bakwa dan garla zaci da yalya mun biyan labku amata an karanam konku no borno zanga zang tafirli zanga karana ma don little zang dkb pae min na isa sa akpa ko so 28 Janda DJ Chamba DJ Chanta anda chang Ankara ko ya kan yi tafirli mi yira an yel ma ya tafirli wa mahami wa bede wa non ni gwam ko no solo o ka da anda chang mangla sa kan tuma anda chang sa aje ko na biango kam wa ta mala sa anu da te lu kan ngol da mina sangale ke nyindaro wara ba no so sa min ni da la chapter Jean Mr Ibu na Janda ndara rule ke Mr Ibu aje ko ni je Jean Mr Ibu ko to ka aje ko am ya biyo to mboram ne yela ya cha de ko ya to shele da bal ne yela ti to aka ti yara ama yibo mai ni kadam makan so yise mkula yel da bal ne to mkula nirmi ti ka ba shiro kena ko yele to aka wumda to ma me bon ko wum le yamo ki ba den da den kan yen yela ban do bal no aka bi ya kana karana to Janda anya ya arna yar zaci to anya zaciya zaci so on marjir pa ma de biar ma pa to nyen lab an karon kwa tabata ma don to min yes to improve bule ko ka to improve ben kana improve the zaman la de proof zaki la ma go de kwa fe all of us to improve nyen la ma ni le wa ka buga ni anye zaci la na no wa Janda zaci ka duwo ami do lana Janda asulo nyaga tunda ta kramara nyo lana asulo nyaga ma ami mi no na shin ti shawo ni ti su kom ka le ko nwa krama mbara tunda ta shama wura nyele da ban nan ko ma anye zaki mine Janda ya to man karam bi nyelo e bangale man ko fa ja han so to anya to ama din da rin shin yan katam lo e bangale na kana nam yalle le prekanki ka tenta kafsir so ma pa ko na man da son karam mal do so yin ti yala so ashalam bi fatara pa jelle se so no tafsir lan ye ya ne ka ba za ka ku sa zan pa kemsi ami abi o ba su pla ka ma pa ra don tu ba fo na pa sa yu na gwa ko to nya bi ha ku so in shin ka yalu e ba na yu kema to wa kam na shimane da ko nan to amamma mama yan kana shimane mama mini yan kamana anya DJ naam now arisa tina pile pum malkiya ayi 28 fun kunyare do me te bon dagbam ni de lugul kamza sa ka ba sheme tamale so kampa na tamale tinja ban shadin yan stadium man kan pa ma ya ayo yo wona na ma so kam de jima pu ayo yo wa pa na so kam de jima pu ni gom san so pa le Quran do pa ni ma Quran kan san pa Quran dolar ba wannan yarra biya to ashale malakum la tatakatum alayka ala ifrinkaw to anya biyo ne san ye yina te ni yarbu mala ni bil fofom ni yin to yalma wo min won biya ko ta ko hamba man charan ben kaduna di yale to an ye yal yan nan ba shele nan ba den dal ma me bon bor na ba tuwo mo abi ko garangare ne ani to no mina ga yen dan ka Janda yalma no ku cha o ku che dikedi o ku je zaci ka Janda ye to anyele ka Janda anye yewa ya ni yabu ko kira tan bana kabla dan ya na tan bana to mba foro turu so Janda nyini nye champion kati mba foro turu so ya ka ay sama kan bible pune tanambara monji pune tanambara Quran pune tanambara to so ma nyini mbara to Janda anye zo o to akamon yere za ya de nyara yama to anye ko yang mashir ko yama o changaram se to masin sa choka no solo choka la cha o changaram se ka cha ama sama o tumgaram se to ama sama ka cha antenno mo churwa chimani 27 ka cha boku dile marfanma for en half year ka zon chan Libya tanka bra chan bancha wani ta pai
Zalvata. Nda enjoy. Ara ko bisi shaka anda ku kuna trale la body ka bana. Min chang Libya. Because you know anda ya. Okay zaga. Anya zo. Anya betu ko ko gwa. Wala te ya. Onda ya biya ko ra to ko lu yi shaka am sene farga. Over before yeah. Last side can so. Oh, last side. Amadi cannot comedy man muna. Amilanian DJ. Tu on sur le man bien yala pam. Zumbiao. Ko. Bien. Anya so ya. La. Ben so wa me yala ko na ba za wa pa yo bra so pa na yo. Bazo pana yo anya makel gonda dulu ko am makel gonda do janda makel gonda dulu janda yama go yama ka ba ken maka kan tum shere ko ma to amma de sama marana da to kan san ka tabata cikin can masan ko ta tafuha ka ta sampu han wa patin ta dalbla to kan na wu kama ni yin pukiyan panu wani yin garwa na garbuma kan yu peta dalbla waza ko ba wata wanda ne ko ara kun yara dan koyen yara ka dan fo kom kan labna wa kaso yana kadma na ipa ga tinya fiya 28 September al zumma dal quartier lu Tamale Sports Stadium VVIP car park ma da tibiyan malfile domin so kamtam jenmane chekan labte ga yaha program ngoma te borna dagbam nang ban yin shetum borma insha Allah ka ta shel jen yelenga te borna so kam yina no family arna program ngoma dan gam kan na chimbo kon leerle ka pasara kon leerle de sa yi paga ka nyani vo ma bambo na chante lele insha Allah do ngurama kadama dagbam pompon te ba yurus guya halti yaqay pompon te borna te manam ma te banam ma family 28 ma nguku kanna ka jabena Usman won to kon deal me ga over 4,000 chairs kat ko zalle fian yelenga ka so kam jin bo manga kat wum nyasam nya comedy man yan chansham nya yile ma gbazasa ni yan chansham ban se pamtim jene ntar son la program ngoma ba di kana comedy ma guru Usman kan bolma DKB the whole Ghana tan na jongo won nyele don little toujours ma chanter de jinsa o tué kane di kana northern region ngona kalamba nya Tafirli nya Janda nya Zachi akon kalma hale ba legend dalma don little o min shata bundles be nyela boxing ka zimbo ko nye referee ula kar yan chantipi ka palan pama ka nye host den dalma Tafirli Umar Janda Zachi yan chama ka ba banga man nam da bala interview ne sele wum den dalma min ba to ko bangu yan no tue interview do ma bi mara man yan korgar ma bi mi to korgra man yan pande kaya to be mbala kam natinya anjinya shi Tamale Sports Stadium VVIP car park ama po kan cha wara ma sane program ngoma de chinchin yina 2028 ma passer ma te boni ti shela chinchin wo kay yina de so abor chinchin ma kam na Ghanaian TV abor ticket ma kam na Ghanaian TV nkati dege a ticket ni radio station kam dem de Tamale wo Antonio a ticket ndege abane ko beble kere Umar Janda yara nan de yoro kan kana tizan so ade yete be anya to to abian pa kaza swai ani un problem pompon ya bunyara de pato pamnanye paso won Janda be biane ba na ye bekane to ba nye yere ba pa ka se ne se bona vegetables man ai abun ya na fun no grand me abun ya le anyo nkuche ntochima ka force na shiti chamba nko to de pato bam anya de pato pam na nye paso wenji to ka bai sa mi nan har na umman man kesla ba mi daba karnyela anye do na ngu shi na shi do na mbe sai mon friend so ya tagel so aba mu sergale kula babu wo aba mu sergale kai to abehimba so utala gero dimi no ko la ba ba ka yo ha mo shiri ko ti zai ka man ka so to advice ya we anya ya we bon veggie bon mun shi
domin ya mun shi doya mun na mun kumba mi kaman zara talana bi ana da sharot wani bin zai ni zara talana bi ana sha kolo halaka sha flash kai ka fangi ne mun din ni la o mun bire be tin mun shi la to be jin mun mi bin mi kaman fiabo o ku fila ha o fiabo mun fila so one advice la ko na no don na ko ta be jin wazare ta la be jin zai ayya we sister kai kai na ko babu ko behavior ka be jin la so on baro ko kunan da ka kara kan ko do gozor ka fama lo sun to kai no mi to bar to ma to so now don't number so yen on yon bar so ma kai we sister we so pari apa we don't nyama ka so yal ma we hala no kunan da ma na ma kun ba da veje ya we so ya kuma wula kan yal we ko na paso mun na kushi mun ko na kushi ro ba we na mun ya ba mun na kun nyama dara nyu no ko ala na mpono su mi on piano mo we kera we nanzo kanyara we anyara na mi awa ba u sirga ma wa wala go so we nyara ka suhagra to ka kuma we don una we de ba ndo kwa we hali shi bampun ka do mi do de mo ba mo ay jana baba kala lete mobile money puni apa Carlos ana le fo pon kanere de mobile money Carlos naam tama 5 years be 10 years tama de en yor la sadachi tru mobile money bulka nya ko man la sab ni mo kan yara ma tana som on yilo ni ah we am banyan virgin ma so kitten ma ya arna ayya 15 was the baby la tuno sister una kashilo kunya virgin and the units to ko dir ka to ngam pa pa we ata ma ndiri akwe mban ka virgin mama ndiri bin sha zo kan yin jena tiyan nan be turjilwa ka be turjilma a tirla on kun malage no chan ku to yisi because ma mi ko me take c'est demonstration ye to asana so bi man kun malage no chan na ko to ni ko ko na an ba shi ba janda ka pama to kunda on kun malage no chan man yara ya yana umman o ba o sabrla mo ba sabrla ban pa vejin kayan mashir so ko sai har ayan mashir jam ka bin mama ma on kun mar no jan on yirbo apolozan ko on wo polo ka da yirla on kun mar ka amashi ya tare yo tajirle launa to alafi ngone janda a umara lafi bi launa to alafi amin abato nda ke yin yara to ka wato wata tattibo ban zo wata salon tattibo ka kuna to wadi yamma wata hannu ban ma ton ko biyan biyan te en yina ko ban man yina ba to lo wadi yamma min wa ikiyar na musale wadi kana te mu galan damne inde amba na wanda ya so ko jam ya amiya ka ko koi ka da mun wanda ka lafiya lambara kabe mu yayi wai mun ko mun alhamdulillah wanya alaati wala ndiamba na yunwa ta ta ko jangale wai pere mi anye bio na barka na barka na ko dia me bu ya na pu me yi ndia me yire bi ne na ja maka to on di ma we pa bu ya agbare ta ta ko jangale ko dia me la ka tu no ka ya mo bu ya di bi wula ke ja yire pa te ko gol ka ba to we abuyama nda abuyala ngondi ma abuyama agbane kanto ko wa ma ko dia me ko kwanji asuro ko ri ti ni dan ke pala kwa hune pala kwa ni ma za wura saba makade ke do ka ye na wotumo ala fi ma ama di je bia
to na fara tinye via 28 ma yala pam jara pune nam to yo ya yo lim percha yo ya Bondi mamoni kan jong bulinya ko kunci kala ka chena nim torbon to o ya yelma ya o yelmo ya bergla lo sere to afaso long salde o kubiya tama dan salne nirba to anti anyi silminga to ma mi lo sebana fas pam kan tan long ma nyeno ko gong ka tonwani dagbanle to ye to abone yesema kan munjanu je to ko yoro wow dagbanle ashe long ma umia mon yer la kan ko kasinu ma la silmisul ko wo dan kan bo mum dongo mumda ma at least na $100 ka ashe long ma no ko $100 kaya ay more than fire oku $100 ko tanongo white man your father was very brave your father was 100 times white lady you are only blessed with oil but I go down $100 now go some Muslim by force gender then come na ye dagbang sa 28 na den nan anye den sabrat to Carlos tampa bor ben champagne la ya to afata Tafirli skate in America to afata Tafirli zaji Umar Janda in Holland to afata laka ta babwara to anya da mafipa ne tukuen nan da banwo sahakam kunun la sahakam karnye yango to nirbu bambiya ne kaman afata Tafirli ablanshan Janda ablanshan antu yarbaya ti shiner gatin da sham amma ti yaya la yango nda yella ka su yelni wa ka ten ti yaya anya ya biya yan da bani tuna zura kapara yan ban yunda mu bala wes don da ma no wes understandable zo Carlos tampa bon tan ban sha ambara za da ban be ka tansa mun ka wannan ya 28 man da bon ka show man ya kama family show wow anya lare da no very important alafi nyele yango ipa yila show sharka yango la nyele dagban ipa yila bo show sharka yango de nyala vi kanye biar kanye kaman like de nyala musugo pam ne dagban ka ko yadi pam musical concert entertainment la kan live band concert akuto nye comedy concert akuto nye de ko nyala music so anyam kaniro man abuse yeah regional minister de do mi obanyala north na bazayan yimi bakam na show mama insha Allah ka to wona dagban yina so kam ta hayimna insha Allah dan da mi tibe ndin so to man pun yaram sa hakam man na jin yele kaman like show wona kan no kan yele tin no karbe na definitely ami re expect am pour mi chare bien nan mi yaay yen cham kalan ye different way wow marin cheka te bian ma la nyele tin cheka bian ma la nyele ban ma bor me ne ka namda de zo so kamida canada ndale masa aben dibi in passa ben shanga taman nan no be mi na mi man ye ajara yele 28 la wallahi tallahi matalla ka silmi silmi la janda ay aba min dagban ba larba wonum yeti halka jingol aba yin resay dagban ba nyala larba wonum ma den ceka dagban la pun ka larba ci galsi dagban ba nyala larba wonum ne gengi ay asal ne yabe sha de zo ba dagban la language anye ka larba ci galsi kar gasir pun Tafirli ama min te gana 28 ma den ka bor na nya den ser kamel na ye dagban anya pon kama ko en kili kenan to pon kan yam kili en yang go ne de pa ma te pa
anya nenya problem do pompo kan yam pille malkena to ba shada me ke kama yake ka palan go yangma slow motion kama man nan pa banan bi ka wa slow motion su kan yi parwa nan pa nan wor ba ka bari balira oh to ba ai nan na ban ka so ba tora kayan ba ya ka zo wannan tora ka ko nan nazara in ko nan nazara in nan la an so nan la an to pompo benyan to man dan kayan gumi to na mpante 28 alisumma dalma nini kayan gumi to a fata firo so ban sharan ko biyan kama yan yala to na wannan bitamna watin mina zazo sun ani domin makka mo so ma ban kalmana ba wo mun da gbale a do me wo mun ka mo ansele ka wo mun da gbale o ti ki ka tinum me ti be na me di sa 20f no na ye Crystal Stadium no enya ali mama sports honum ya duro hono uba huna mani ya duse atam no no ma di porto fufu no ma ya tafsir akomo suma non solo tafsirle do solo ta ba sena anyi ko tra ko mo ko mole akulu jo ne so mi no ndanje bo so mi no stand ndanje bo ngon forom bi man kibe ne yel na akimi yel na o party den dala so yen ya ne bi san akimi na bora de la antaba den non sokoro ko yune maldibo la ka to na party den dala 28 September be shakam yela den yan kana tamal sports stadium tin jengo afata firle Umar Janda zati biyar puni alablo ko biyar puni ka wa araba gaza sa de puni tijani tiyai pam shata bandits ko represent DKB ko kanna ka Don Little ko kanna ni yel basma yeto abanso yen tona dumo puni kamino to kuzam nitanu ndi alzama teachers na nima da kan yela bansha bambe shi ma puni Umar Janda na nan albarka na sabtu lu akuko na nan albarka aba DJ la yen lu amale kawle to dendale inna yila ma kana yasir niya zikir kan yalmo ka ba yasir niya am min nan na chele dendane nan le an yila safir ne karape ay tafsir yudi ya ne karape bo cha